Difu rong kimi English LP School ahem ningkan pokep arta kicok arni Catalan. Karbi United People's Association to Ripia Mai Tumpen Difu Junior Basic LP School along kebang deng saplang kitong dunji atau mapan free coaching kitan ki pangcheng. Hanjang lang solong hor kera puru mi kichoki rarapan ki palua saichot laichon ingleng pen kaning jay. Kardom Karbi Prime Time along pen level ban kropi non bir tang tan pen arjek tha. Difu rong kimi English LP School ahem ningkan pokep arta nang choksi Golden Jubilee Catalan asai ki denga birta mati jonify choksi ani perang ke pen birta nang pali. Golden Jubilee Catalan pon ajai megalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Long Kitimong Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Atum Pradip Rongpi Amar Singh Tiso Horen Singh Bay Roton Teron Lun Singh Teron MSc Prabhat Chandra Taro Penan Parta Karbi Anglong Autonomous Council Secretary CEM Taro Pen Chenglo Pen An Kethegering Atum Chetong Dun Rongkimi English LP School Ningkan Pokep Arta Kipleng Mate Golden Jubilee a souvenir Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Pen Si Ing Pupondo An Parta CEM Ronghang Hin Pen School hem awi keroi tua sai kedeng ponjia phanta mai ki padu ponahut lamchak pitekang Golden Jubilee main pen ikan pokep main pen that Rongkimi LP School English LP School of special package kiti aphan dong bhat di lamchak kan normally it is a backbone of our society. Junior Basic LP School di Folong Karbi Anglong United People's Association Tiripia Mai Tumpen Patir Piponsi Matijong ni Pai Troxi Arni Tili Isya Pormalompen Surihini rak reser kep anikan kep ang dek asat lang kitok dunja tumapan free coaching asai kipang cheng pona birta perang kepen kadin susai hemalong birta nak pali. Learn and Teach to Excel in Life Pathi PN Pen Karbi Anglong United People Association Tiripia Mai Tumpen Difu Junior Basic School along kibang di suri hinira kresur kep anikan kebang dengan satlang kitok dunjia tumapan free coaching kipi pang chengpon aki joy pen lokithan kipang cheng aphan kang pupon amai long kopa amai phu mohon teron pensi mai chari pon lola pen rap kong chun bang joy sing timong pensi alhui ki pachinia por enlo bang so amai long alhui sarpa amai ben Difu Golf College Vice Principal Professor Nobin Terang Chetong Tun lapen man apeng pen Alhiaman Penjakas Vice Chairman Stalin Ingti Kopa Founder General Secretary Mati Bidisar Babu Singh Terang Lapen Kechop Alhiaman Pen Akejoy Pen Kebang dengan saplang Ketok Dunjat Namapan Kethan Jathan Bangatum Mritunjoy Deka BSc Debendra Prasad Nai BCom Lapen Monjur Ingtipi MA BEd TET Atum Tachetong Dun Free coaching along General Mathematics General Science Lapen Hindia subject Kethan Ponjapan Mai Long Pachinipon Penangan alam ni lapini perang bang jila jitu lo kacau dia so marapan jai jumesen alam kethan kaparekang koson si kacau ni naima koson si kethek pen koan si angsong dunji ma lahalan tumapan nang kethan pen pot nili tum Karbi Anglong United People Association hin pen sar Nobin Terang aphan tame an so se kurbang thu pajero lapen kebang jia ni tame alang li nang cara bomji punir tumhan ning nang apa thedong pot anso se chorolo etum Karbi Anglong United People Association ahin West Karbi Anglong Telehor Patua Club a community hall long Matijong ni Pai Troxiani ada porpa kebra minute crepe ho pormalompen Hamren constituency IMSC Mongol Singh Timong Karbi Anglong Autonomous Council EM Arpu kecipalong dunajok Hamren constituency tarat atumpen kangthum karnilepen arong ajepen karchulasai kedega birda pherang kepen birda nakpali Karbi Anglong Autonomous Council EM Mongol Singh Timong aphan karchupan amailong CEM Tuliram Ronghang MLA Dr. Mansing Rongpi EM Atum Horen Singh Bay Rup Singh Teron Amar Singh Tiso MSc Prabhat Chandra Taro Lapen BJP Rat Pangresong along kethegeding atum chetong dun birta kirip dun long atengke Karbi Anglong Autonomous Council EM Mongol Singh Timong EM Arpu kilong dun apathak CEM Tuliram Ronghang apha ninga klongpen kachuro pipajer pon lopusi pachini Lapen kado kawe kacitong na bang pubang pia tumupan ansetami alang lihin pen kachuro pipa jerpontu alang lihin pen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong angkang kaching tur amu ansusi ke klem pon japan karchwa mailong kacitong dun arat ang nulam theke jai pon pado ভাবটো কিবা এটা পালে তো মানে নিশ্চয় ভাল লাগিব, এইটো তো একদম স্বাভাৱিক, এইটো নেচাৰেল।
নহয় জানো গতিকে এইটোতো নিজে ভাল লাগিব আৰু এটা কথা এইটোৱে যে মই তুমি মিটিঙতে কৈছোঁ যে লোকেল এমবেচি আছিলোঁ এটা সমষ্টিতে কনচেনট্ৰেট হৈ থাকিব পাৰোঁ তোমালোকৰ অভাৱ অভিযোগ বিয়া পাতল যিকোনো সময়তে মই উপস্থিত হ'ব পাৰোঁ কিন্তু যিহেতু CM ছাৰে আমাক এটা দায়িত্ব দিলে যে ইনচাৰ্জ এইটো ইৰিগেশ্যন আৰ্কিঅলজি আৰু মিউজিয়াম গতিকে মই ৰাইজক উঠনিও কৈছোঁ গতিকে যিকোনো সময়ত হয়তো লগ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ টাইম দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ দায়িত্বটো বেছি হ'ল বহুৰ গোটেই 26টা সমষ্টি চাব লাগে আগতে MEC থাকোঁতে এটা সমষ্টিয়ে আছে গতিকে সেইটো কাৰণে এতিয়া 26টা সমষ্টি চাব লাগিব গতিকে যিটো মানে দায়িত্বটো গুৰু দায়িত্বটো মানে আৰু কৰিবলৈ যিহেতু ওলাইছোঁ যেতিয়া এইটোতো মাথা পাতি ল'বই লাগিব মূল পাতি ল'বই লাগিব এইটোতো অলপ কষ্টটো কৰিবই লাগিব কষ্ট দিলেতো একোৱেই নহয় Namalam sopor phan biar tamang tempat iksena. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbi, Assam. Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8638441464. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhianamo people thak bir talong wangthul. Bokojan police station ke par angkang hanjanglang solong kedu industrial hem along gidamtang suri hira crate truck aning kan EM barim Jivan Chandra Pathak excise EM ki khiwam hod excise laben police atum pen chelangsi hum inkoi susi Arunachal Pradesh hormati Assam sel kali arondre hor khotkhoti lapen lahori jana hawar prekjama dimalong pen nepsi hanjanglang so industrial hem along bi ponlong Kedamtang matijong ni pai isi ajo pang thek tum mike kai chao jong hor ker ke on lapen a hempen pen mike chopen injure thanglo halapu fire brigade tum le dun sita ki le hut an ke amo wang ve derlo HST se chun manglai chun england pen pherang kya phan ke than ke la ke rat phan ke palo sai si ke claim pusi carbok athela ke police excise department atum chingwa chi pahem so admin si ke claim Athema halasa hut lab ki poduna hor a mafia agent mate biha ke claim atum amen ke FIR along dolo lapen inut banghinia tuma phan ke ne paklanglo lapen pen ana tuma phan pini arniata nep ingnang ponpe seta lahaya tum kai kya mata ame ka thengno si jui phunlo lahaya tum tangka maha jakong pen nam lablo non alama bangke halahai kinep kang nang long lelang lapen kinep tangatum anta isi alam ki pen ing ang lok so si mandetlo lasi non latum chelang pet pen isa bidi kang lim si claim detlo athela zohor make kai chok pen mechodet polote laki alam amat se jut kokpo alam ke amat si avedet po athe mechodet lo polote government aphanda ke paklang joy kilo lapen bang solam ke alo kado ke va ke samasi kang hoplo lasila so puthak CBI inquiry padonangji athe kupuson si me ke chulo kupia lam lo lapen koson lo tarliblo te ahok peralam nang klangji puta ningji kat news channel phera ke ananterang bogojan pen nang kilobirta Difu Joising Doloi Auditorium Hall along Matijoni Pai Truck Arni near Kebangding. Karbi Farmers Association am hang ketek Arni aliralon pen katalon duna birta perang ke pen katne sa sahemalong birta nang pali. Jaimek ateng pen ada porpai sirke pa porpen lamak ing turpon lo.
adu tu porphai kebra chitim apor pen mai pi pangcheng ponlo KFA CECA mai pu Rajesh tisopen kichari pon amailo mai ki phalam the KFA CECA kongchun bang pen si jai ponlo bang so amailong alhia mana peng pen 24 plus organization abidi sarje ai kathar pen chenglok ongdung man peng kitu alhia tumche tongdung si mai RDP dun Karbi sai chutu song ke seng lage nilitum penenga ningkan ne kep ke choklo lasi labang suwa song karjap lage sai ka tiki ya farmana phanlo lasi non iprang bang jilang sitame sai ka tiki atum aphan nilitum unan ke akidu kisung nilitum kelang ponje phan sinitum bang so song pen klempon bomlo la pen kedam tang sitame nilitum lahai sai katiki amo katiku kede je phamsi nilitum labang so song pen nilitum arja pon bomlo karbi sai chutukia song mate karbi farmers association of han nangkelang po bangke nilitum pini arnia na che theklong lelang nilitum a branch tungjong si komane em longdam komane cm longdam konane chairman long yong si dam lo puti nalitum mithanga constituency alidar long le chadamon jula sonsi nang to do la pen MEC long pen loba nang ipus la sonsi ki tong do la sonse lang tum kaning ji la si ahok pere bang ke karbi sai chutuki abang phuwe ka phan pek aphan bang ke karbing long autonomous council pen akira pipe bihari aphan si pg bengali to phan si pg ha nepali to phan si pg tractor bhari bhari puno sai kati ke abar sai ke mili tum karbi sai chutuki song karja bek ahok pet karbi sai katiki beka tum han abang ke nilitum labang so karbi sai chuti kya song pen masi chidilo ahok pet sai katiki bang phutuman karbing lo thomas council pen akira pipe birta bang ke lapas kang ton pareklo domi thangmi kormak thu